kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kum ka jingsmo buram yaw way na kiri orang ba ubalong dukhat jongke Eastern Riboy Tourism and Environment Development uba long singbe ubabat kum advisor jongke te kenhun hadian ke jingla jong u ban pendap ya ke kerdan PhD na ke way ke International University kebla tep kum ke Global International University of Boston na Goa. Kinong ilam jongke te kenhun menta ka janmiet kila pelong ya ke jing penkup buram yaw ni orang ba hakaba ya kani ke jingelang penkup buram la pelong ha office trekam jongkani kenhun ha kapmara ha Riboy District ya kani ke kerdan PhD uni orang ba ula pendap hakarta ke basan pupra bat kermen baleng ba kani ke kerdan undang la banle ya shibon kikam kibai dei ban penbaha ban kentiu bat ban nang kersan iki babon ba kikam hapo ke imlang kesalang bat kiwe dei kikam om tang hakathan ke bausyong usa henre ya ke jelahi berok kawai. Haba ajing keren hadian ke te ke jing sya penkup buram uba long sing be ula pen pau ya ke jing song komen ba kani ke kenhuan kelap poi ken mau ban pelong ya ke bakum kani ke jing kendu na ke benta ke te ke jing pen buram ya u ke belalong ke buram ya u bat ya ke yang ke sem jong u. Ya, akan ni kupur ini hukum kajing bersiham na kini mereka award sama Bapak Melayu ika PhD na bentaka education na kadi laka Boston University Global International University kini Bapak Melayu kini di ngangami na kuwi giye kaba bombit bombiang henreha ke jinge trisitom ke jingle sitom imei pa jongan kilapha schooling aseslo bat katahi kalan kabangayo ban exercise ya ke jebing jonga lene ban i perthei haslo nomor kata maria pas ka ya ka matrik ngalawan siye banlong unong rep lese hak snong jonga gede manga banungkong bayalam ban reps ing ban reps sa gede nong rep adin kata ngala pendep ia ka piu hak tu por ki kot piu ya hak piu ngala pendep ia kene bat adin ke jingdep jonga piu ngala iyo kam kumu no hikai LP school apo mountain jonga government nomor kata hadin jong kata la don pada sabawai pat ka school ka bakot sobhai nga ki badang chu sedang seng ngaladep ya ka BA graduation jonga na po Sinat College hadin jong kata patung yang aku headmaster jong ka umpuin Oprai Primary School UP hag tu por kidang khot ya hag jing siu ka barit nomor ngaku aban syakri sisa ya kita kiba duna haga jing tip ke jing sempang ka tulok ka baki ai ru ngam ju yekhen da ka ba buram ba news im right nong tung ba miwel sada pulong secretary jong tu ka school managing committee wai nga hayo sanspa chajar hangnor ha bakut kisnem ni suong gumno la lut babu bisa jong ti to hangno ngan sain ngan su sain be ngam don di jing kai ruam jadi kata ngayo ke experience lani ke jing sampang kung no ban kentiu ya ke snong ka thau ya ka ne ka dong ka thain ke jongi tinggal asnang ban sing school hasnong arlai teli kum tu menta ki la poi hadu secondary adon pada di school ki banga sing sate sepo nongpo mau hati ki la poi secondary but higher secondary menta sate ki thain nongpo but hapo berni sesuai hang tero hapo berni kadon gawe ka nong hang to pongker malayo ban sing gawe school nangta
ngala yolat ru banyadan pentalang banseng ya gawai ke school jongka balang hang ni hapo pentor ha lengkrau hang te hapo kedong hulu kaslong jong sibilista mau pun besar ini ru hikai bat ha tu buat bat ngat ha tu school hapo pentor di kita kilak kibanga persang banyaram ngasutu balada don ke jingnang justan umla ban pengkiu ya kene kedong ketan jemi nomor ketang hadin jong ketang kadono kene mission bangi seng school no sepo Assam state border long map yang lada ngaso ban bakla lada don menu boong ru ngaso ban ya tu ipi kene basate ni sukam ya ka nadu ka sarkaru bagi ong bagade ki Jakarta ni kene katai bapli gitu ki senong kum ka umat ka umteli ka laper ka lawai amsi itu ki senong tidak ki senong kasi tidak ki jing sokhia jongan ngalalik ban penseng school hagi tu Jakarta Santli school bat menta ki layat bah kita school hadu menta kirangdon kita akbat yang sumharu yai adresar jengi di babu LFB kajilwan kajumpi kalong keburom jong asisten kajengi safety kajengi kalong ru keburom jong kathai bakadong Eastern Rockaway kalong ru keburom jong kayin kasem kajumpi kamtam kalong keburom ru na komenta ki kena school kajumpi harba pikila seng bat akrai kita mensibun ini i yang subhai biar nekor bat kum kadak kebangi semui jepi kum gue naki nong aibut kene arusar jong kene ka Eastern Riboy Tourism and Environment hakaba kene ka seng ngatai kita dak kumba lai benai tam kat hadu kene trik minta lai benai bat ilale ngala bele sipun ki kam babha jong ka thai kadong jengi ka thong ka jengi galomba ande bagi piang subha pan arusar jengi hakini nai badep nila dep tuharu iwe kong ibalong murak burom sakde kathai ba kadong ke jengi mo nila dep yang burom bat mata sing yang burom buru yai arusar ke jengi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai